Assalamualaikum. Jan. 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 Apa? Ayo, mandi. Tuh, taman dulu. Masuk dulu. Ini duduk dulu. Siap. Kamu mau minum apa? Ayo teh baca. Oh iya, tak buatin. Pasti rokok dana boleh putar lolo. Kan, bila beli lolo, kemacam lain mana? Ini minumnya. Berakhir, dadah, dan nulis. Mana kau boleh kan? Bila berbulan lolo. Takut masuk lagi. Kalau berhenti kak. Nang diri arek iki. Biasane ngumpul ning kene. Tak boleh cari ae wis. Iki boleh cari ae wis ini. Jam keren. Aku terus jari. Mana apa? Mau ngalah dari je? Arak pejam penedin kakek dia. Oh, mana dong ada kena ni? Oh, la. Punya kakek nama ni. Beri. Wah, apa ada faedah? Apa pun yang kaki. Kunjir. Bonceng punya. Ini nunit siapa nantinya? Kalau tempat dulu. Halo Pak, sekarang kan minggu, aku gak bisa ke sana. Besok aja. Ampun Pak. Itu banjir. Gabut sarang kok. Ya tadi online. Kok dari ke dapur kada pak?